الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, yan ubos na kemon inangten bi bakas magi nakitiwi bakas nepane ubos itu baik net misi penuan bi yan po ate balik kay pagajitin binisab usiku itu niya dambua atinen mawdu anta atinen hapag bisrate bi yan si kalihalan besar Allah Subhanahu wa taala min Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ubos bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bisara support si bisara Quran tu amban hadis Abi Dharr ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bisrainin fitua sikitib fitua atau nian pemeno wallahu subhanahu wa ta'ala sikitib. Bagi manusiain aslaga dapat amban mu'min ne si kafir ne pinte si kemon na manusia si in level manusia asal magduruse gana manusia ke magduse bang seganap manusia magduse ng bobo ado inenan manusia ka magduse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inainan po tuan magduse ne Niluk na buligan ng inanan. Inanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang karoon man inanan, nasa ito, kemon manusia. So, puas ang maniya magdurusi. Katawan, tinikyon, may sisahan, may kinirihan, kaman Nabi Adam. Sampai kemon, hinapos ang manusia, magdusi manusia. Pusta sinin, pag-ikit na magdusi, manusia, sa ilo mu'min, sa ilo kafir magdusi. Inakaan kitibi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakaan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala duk inakaan kita bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aturanin tan bisa ini mian pege magduse mian nuhin magduse manusiain sali dumu min sa do kafir mian ius inakaan kita bi aturanin pege magduse kita bisa ini mangdelilan mian tambalnen atawa inaminin yan awe dukite lumuas amban me yene yan tebisarainin inin pitwasi kitahin binukin ang kasikitahin so dehel umban bisara ko ayatinin bisarate ayatinin nabi bisara hadis tabihin pen manusay megduse mu'minuhum wa kafiruhum sa idu mu'min sa idu kafir. Bang kafir dana bisrate soy manusia mu'min pag bisrate biko bang ko inge duse manusia mu'minin bang ko inge mu'minin magduse pite ko ikam tu mu'min samia ko inge bustan pagdusemin kaya tabi ko dengan marantan di bang ko inge bustan pagdusetin di mu'min kita bi so magdusa kita bi puji Tuhan ubos
dusehin yan tahati wa TV dusehin asal bisa kita inakan mula-mula magsirik manusia ay magsirik magdusa sa Tuhan ikatingin ng kuha mumin laton manusia bang niya mapati magduse magkasiri duse nabus muminin kay mapati manusia bang niya ngensina duse mumin ka na kita ngensina atin nga magkaabaduse muminin manusia in bang niya nangkyaw magduse mumin ka kita tibetinin atin nga namong ka matsapo ito kasi yan mumin nangkyaw kasi sab nangkyaw kasi box nangkyaw ka ngensina ka mapati ka wala sila kakitin ka magduse kaya ka magduse manusia bang ina bang ngalubak bang magriba kemon na biyon sa amin pamante ito yung magdusa yan lubos but kan sikita na ti manusia sinduay so ito at sikita bisa ini sino ka makas mapate ito yan dilo di bengil sa amin kanya makas tiga TV kanya makas mapate sino makas TV abi magzina kanya makas ganzina pagka sabi ni kay mumin kita sino makas nangkyaw kanya makas nangkyaw sino makas ngalubag inaan ito yung ukukul wali na yung kanya klaro sino makas kanya so magawa ka dapat in kitabi mu'minin magduse so ipagkakanan siinin ga tani asigiti menengkewin ga me monoin ga me mian ine ga me magsinahin ga kemon ne te bisaramian sa di manian sa kaya magkasanang tibi ine pagdusehanten bisirul sa di ban ine pagdusehanten uminin buka ga dapat sa uminin hanggang nebentuanin wasari'u ila magpiratin min rabbikum wajad ikay wasari'u kemon manusia di ba na sa pinaokan umin magkabir ka kemon pinedisin yan din sa naman inabinin bisara dahil lubihan yan ittaqillah haytu ma kunta wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hadin atinan kayta bisara wa nabihin samantara kana adu sa tayin ng manusia al-amal mu'min sa man si kafir tani bisara tabi kafir si pasal mu'min dan si bisara tabi mian kafir lay bagi sa si ikatuan tabi so kita maghagal sa Tuhan ga kita mono ga kita mapate awe nangkyaw ga magsina ga kaya mo de kita nagabay na ka nang tabi so yung magduse apag ikaw tirang tabi buka dapat sa magduse muminin ina duse muminin yung may kunam ko kam sumali narong ko kam ina dukduk kita wanti bang ina dusetin bang ina puasa ka dapat pag ibesti abisara Tuhan Jebas, pumbi, semungkin, ingin si nagulatin nga topi. Ina do sa muminin. Tiya tayo bisara Tuhan, wasari uwila magpinabangga na mga kita magdusa ka rin na kita na magtawad. Hanggang na kita na magtawad, hindi pagkasabi magdusa kita rin. Magkasiyan. Sabi, kita hinang tiyaw, ito ka kita magdusa. Gagit tayo mapate, magdusa. Gagit tayo mangansina, gagit tayo ina sa amin, so tiya bisara Tuhan hindi na kita magtawad. Wala kita magtawad may kasabi magdusa kita rin. Piyumbi ko, si Imi, si Mari, kita dusetin rin. Kita dusetin. Sige, pagdusyante pang samantala kita pwede asal ini. Pagdiskasan tipid, pag-iduktan kita uhanti, bang inag kamalitin pa ng sinit. Bang inag kamalitin din. Kaya kita lang magtawad. Sang tuli. Kaya kita magdusa sa sang tuli. No, okay. Pag magdusa kita, balik ako kaya sa ako, okay. So, ina dusetin din. Piyumbi ko. Kita perlu pesudut yolong kan sama sikit magdusa. Klaro, asal mga manusia kaya magsambahay magduse. Manusia kaya maghaji, magtarapos sala, magpuasa kaya magduse yan. Hindi ko may tibisaraman niya, pang nilusa yan. Klaro, sa di pa ba niya? Nung bukit yung nagsambahay kita niya. Kita binasing ka na kapil. Magsambahay kita binikemon. Ganyan. Magpuasa kita binikemon. Maghaji kita binikemon. Magsakat kita binikemon. Miya ko, sisiro, piyon ko siro. Yung ko, box. Yung ko, asap. Namang nagam. Kaya doktor kita Tuhan, timang ina-record ang bitujo Tuhan. Kaya kita magtawag. Patek kami pahil-pahil kita.
Pag bahil-bahil duse, klaro kluse. Gana magpahil-bahil. Gagawin nagpahil-bahil sa bahaya. Begitu penne ittaqullaha haitsu ma kunta dah kita tahu bisa anta walhasil bisa begitu sesuai kita hala. Itu pembarat saya kita lewat untuk jual talam dan ini bisa anta. Ini maka tinalaw ka Tuhan bisa kita angkat. Ini asal kita lewat kayak mencari dia mencari inanan. Mus penne waat bi sayyi'ata. Tetutanun penne yene hinang no bakas malaat lay al hasana do kinanga. Tina asal bisa kau tinalo si Tuhan magdusa kau. Suwini apin pagmus kau magdusa petutan no kinanga. Walhasil gaya kau magduga kau nak maginangap samantara gaya kau agay nak birong lewan atau pinatutan hinang laat lay dukha samantara kana hinang laat. Nasi walhasil niya tinang tala. Pilihan di bang ini dosen ini kita dia. Pergi bang mapate bang saya bersama. Saya klik anong bitin bekas bisratan ini apa yang saya nak tinggal dia. Gana manusia kita bersama kita kemon. Magpuasa kemon, maghaji. Kemon itu gana itu. So, wait kita ini dosen tepenan sini. Mu'min, itu mu'min, manusia mu'minin. Pergi mu'minin ke mapate. Mu'minin ke magsina. Mu'minin ke magriba. Mu'minin ke nangkeo. Muminin ng bahayang, muminin magpuase, muminin maghaji, muminin magsi. Kaya mo sabi yan. Naman na sinin, pintuhanin, wasari'u ila magpiratin min rabbikum. Magdairay ka, magpaampun, tuju Tuhan. Yan ay magpaampun ka, pag-abkas niya, Allah, kamalibi. Mang niya, upama na alam, nag-ensalan, nalambuhat sa, si Fox, kay. Bang niya ang nagkansalan na sa mga ina, doon puhadya, ang batili o ang spokesperson, magbago ka na asin. Ano ito na sinin, pihate mi ko, bang ina, pekdusihan mu'minin. Pagkaya bang mu'minin ka na mapate, mu'minin ka na magtingkal sa bahayag. Kung may kamto ni, mu'minin ka na nangkyo. Mu'minin ka na kaya mo na, hinang na ito, sabi yan. Suwi masin niya, pekdusihan mu'minin. Pagkahan ka na, dinak mag-aman sinin, dinak mag-ina, dinak magtawad. Dosa mu'minin tewa ko pusikimot niya. Si Fox. Pagdusahan mu'minin gana dan buwa sa amban dela. Dela. Bisara wa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwa manusiain umasik pinagdilam jahannam sabab ini. Ini pinne sabab blaat dela ni tawt si waktu na suy ilaw dun sabab ini. Umasya kayo magdilam narkajan ng pinasig o tuwan sa inek kalatan magkadalat sa sabi. Mu'min yan. Mu'min. Pagkawe, gaya ba kayo narka sa pinapitayin? Pagkawe, umin kayo pati. Si Ugay, isro. Sa pagsinani kay, sa yan, kayo manulat ka, sumagawa, yung siluma-luma, kayo panahing dalanin. Mu'min yan. Pagkasama kaya, pagkasama tasmi. Sampai ko ito sa internet na ilumagay may sa Facebook at TV yun. Magsulat-sulat yan, mu'min! Kapang-kapang sa amin ilo. Ini, dela na ito sa amin. Teknosyan na yun. Pinumin eh. Garo ko pinanot magplano, garo ko magmono, garo ko mapati, garo ko magsina, garo ko nangkyaw. So yung sinuma sa amin. Tapos misa-misa sa amin. Na yun. Teknosyan, may ulamain, pagdusihan mu'minin, gani adam buwa sa. Lamod sa nan siinin, pag-ibang mu'min, tabaliki, bisa narap, pinay, kasagyan, gani mapatay mu'minin. Tinalaw si Tuhan. Gani mono, tinalaw, gani nangko, tinalaw si Tuhan, gani nganjina, tinalaw. Kaya mo nito, bisa lagi, tinalaw siya, kung ano sasabihan, tinalaw siya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasibay delain. Bisan mu'min, manusyain, asal masih gay pereheng dela anil bisa erin ang dandangan sa niya. Numusinin. Pinallahu subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin. Koki tebi, niya nirbe. Koki tebi, pinte, niya, so agana manusia inastel si bisaratuhan. So ini ko pinitutu, mu'min na ko, pisama sa bisaratuhan, na bisa lebih sama, mu'min na ko ay. Nagigit na magkano, pag Allah ta'ala sa kinituhan mo, ini kita makhluk na, sabi ang manusia. Bisan do beneng-beneng nagduse. Kung pwede si maliknya, bisan do sang tuli nagduse. Abang sang tuli sabi nagduse. Pag Europe yan nalakalam,
maglistahin bang manusia isang tuli na perheng nulat sa amin. So mga pinabalik-balik na balik na gana oras sa nulis na balik. Ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pero kita sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haythu ma kunta. Pinabihin tinalawapin na kam si Tuhan. Pisan pin antag kinaanmin. Antag bulak antag dunya antag. Ina kam tilalaw. Ito ni kaya mancari inarang kitalawtin. Di ba na sa Saudi pag mo sa Pilipinas gani. Atau oleh si Pilipinas sa gani gani. So antag-antag. Ubus wa atbi as-sayyi'atal hasana. Petuhutanun pinne. Petuhutanun pinne. Yehinang malaatin duk hinang hap. Iti na bakas tainang muli. Bakas dahil kas makipaghinang kau hinang lahat. Us bung lewan nuruk ini. Duk hinang hap. Iti tinubatan sa amin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yan ubus duk pengadatan nun. Di mana hajamah kau pengadatan. Si barang-barang sa anak-anak sa amin kasus barangay. So, wa khaliqin nas. Mag-adat kayo si kewon manusia. Bihulukin hasan, etin adat diman, etin adat tibat mahapli. Dumen bang usbano haji pinagkadatan mo. Bang asadi na pinag masadi ana ko sabihan ko binatang sigaw atau anano binatang gay. So antagan wa khaliqin nas kewon manusia. Sa ido mu'min sa ido kafir, ito yung papap magkapit, ito yung papap adat noon papalon sa amin. Usin, kasabihin anong nantusin ni maudutan bi, pasal yan duse. Pasal yan duse, bisan pe keo bakas magduse, asal ka dapat, lune ke duse hadje duse riki, da pasagaran tebi. Da pasagaran bi. Da pasagaran tebi. Once na tenuti mi telesati ka asal megduse kiti mi dapo sa garan tebi asal suwe kiti megtumat bunglawan tebi ini duk inangap. Duk asal tenuti pini bags megduse ko us niya nine so eseb tebi asal niya bunglew ni dusele hinang hete duse hinang lahat us niya di sa manune bunglew ni duk inangap sa niya. Usin pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigito hindi duk pangandakan lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Gay bang dalam maksiat na ikaw salama-lama dalam maksiat. Tapos, ano tayo pikinong pindo again, kung inang punin pag-isap na los at ipetuse sa amin, amban mula-mula may simhetseli, lagyan nagkana ang pronsa ako. Again, kung pinang magsambahayang, again, kung ano, again, kung magpuwasing, again, kung ano, losa. Gane, da. Biyasan pa sa ingge dusete ni. Biyasan pa sa ingge dusete ni. Tuwe sige. Dari hengan tebi, kau kan sudah tahala, dah kita patatap si ene kerupangan de. Dah kita patatap si kakameli lei. Sumegua siwan setin megduse kita bi, sumegua magtaus etin ini de, kung lewat tebi rukine, hinangin naman atli sa amin pangadakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pusbir Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ayat lei, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bang si pikiran tebi, yene manusia megdusehin etinen ganina guna-guna na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinna. Sumegwa mang manusia megduse umos megtaubat pinakahap na manusia dan buwan ba? Sapap na itong wallahu subhanahu wa ta'ala ikun na tujuhi sapap etin manusia. Ibn Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Ketinan nagdayday ka bang niya bakas tehinang biduse ben asal nagitirap ka mas nagbenal ka mas muna bang ka was nagbendus yo niya asal sa mata-mata tehinang lu kamiliin tuju Allah subhanahu wa ta'ala aban manusia kasi manusia layo tuju Allah subhanahu wa ta'ala kamil us mag asal nagbenal kayo gaado istaan no ga kayo mag-ano sa kamali no umos benalan kung hindi benalan nun kung hindi pagbenalan tuju Allah subhanahu wa ta'ala tawbatan nun kaya asal bangay tawbatan mo ka kayo magbenal so si waktu kayo magbenal edi tawbat nun edi magbenal tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kayo magbenal ini nagtawbat ka tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini pag magbenal ka tuju Allah subhanahu wa ta'ala gagawin ng dusta
asal sa mata-mata tahinan mo tayo benalan mo sa amin duseli ubos miyan magtos mong lawan mo pabalik ko ito Allah subhanahu wa ta'ala pinallahu subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magpiratin min rabbikum wa jannatin arwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin ubos pinallahu subhanahu wa ta'ala hinapusan na yun ulaika jazaohum magpiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin si manusia yan bakas asal nag-itiraf bagas magdusa tudyo Tuhan ubos magben na siya hetinen taubatan de ben na lasamian bagas na akasaw ko tudyo ka o Tuhan ko sumay ka o hatinan siya hadja-hadja ko mas hadja empon tudyo ako magtubat ko ito magtubat ko ito ubos pero Allah subhanahu wa ta'ala okay kitauhan ko magdusa kayo sumay sa hadja-hadja no mas hadja taubat ko empon ko tudyo ka o empon te kayo ubos ina pengempon ko pero Allah subhanahu wa ta'ala ine pengampun Tuhanin atau ine pe nung bas na si manusia magtawat si manusia magben na si pagdusahan nila dumen te hetinan te pukne miyan dumen bang ko kiten sa miyan bang niya kemeli te tinapok magay so bang niya kemeli te bitujutuan natin ti pegwa atebi pegwa atebi tu Allah subhanahu wa ta'ala bantalan te bisamian pagyaine bang manusia in magben na tujutuhan bang manusiain nagtawbat tudyo Tuhan bang manusiain hetinan na papalit tudyo Tuhan si kemeli ni petampal ni kemelinan pero Allah subhanahu wa ta'ala ulai ka jazaum magpira manusiain pinumbas ko siya sa mabtiya pagwa si ako nagmesurrender tudyo ako magbenal tudyo ako asal kamali siya ubus ko ito pinne pagwa si ako benalan ni kemeli din hinangan de ano miyan kemeli de buglawan de rukin hinang kinabian panagang usain ulaika yani manusia binne penumbas usihin ini kampuran tujuh sih kampuran tujuh sih hetin manusia megdusain sahab ne manusia tujuh Tuhan pagina tandaan hab ini inam pun siya Allah subhanahu wa ta'ala inam pun siya Allah subhanahu wa ta'ala ulaika jazaahum magpiratun min rabbihim wa jannatun tajri si kaisa kampuran tujuh Tuhan ang bantuan tujuh sih sini si manusia dupang si manusia gak hetinen dupang sumewa patampal tujuh Tuhan gak tepukan na yan kerupanganin gak patatap si kerupanganin sa amin hetinen pabalik tujuh Tuhan ubos pentuhanin yan na yan magsakin na pihari Tuhan ng balik pabalik tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ulaika jazaohum magpiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha an-nar yani manusia pinne pengurung ko na siya yan kempunan kun tujuh siya bakas yan kekahinang din yan bakas maghinang siya suwe punglawan de wat di sayyid al-hasana pini Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang den hetinen magduse ubos ga patatap suwe hinangan de magtos tabang at tabang de magtaw sa hetinen ini ya punglawan de ruseme dusele kemeli ile duk ini hinangap tu Allah subhanahu wa ta'ala ubos pintuanin ini pinne pengurung ko sehin kampunan kampun ko pinne siya kesa wa jannatun tajri duk pengurung ko pinne siya de kesurgaan ko tao sa kiamat pengurung ko siya may kasurgaan kung pinne wa jannatun tajri yan may surga kasunna kasurga sunna surgaan wa jannatun tajri min tahtiha an-nar payman timine miyan bang tusi miyan lahat si eruti ko ito bang tusi kita ko ito gana may palasyo so niya ato ko ito may palasyo lo si may si may Dubai man kita teme si may hotel si may dilem tayo may dilem taxi lobos alabay buhay ng mandewa may ulwan sa amin so aliyang lo so nila dilem surga ito na sa may manthar atau may minibinin may view may happy na sa amin live may pinampayaman bang may payaman no may imagine no sa amin luma nun pinangan luma kaya ubos ang bandewa din sa amin buhay alay kung itik pinaman ano sa amin lumahay na bang pinampayabi asal lingkat at may ano kung may imagine din sa amin lingkat may view atau may bantok sa iyo may still may plaza sa amin luma bang tusi dunya liya bang tusi dunya subay si dalam surga pero Allah subhanahu wa ta'ala ulaika jazaohum magpiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala
khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Penumbas. Yai penumbas manusia dupang. Manusia kriminal tu sila dunia tu Allah Subhanahu wa taala. Sumegua ga ketin tepukan de kerupangan den. Bisan pe ini kerupangan. Patampal de samia. Jadi ini pamatampal den tin teubatan de tu Allah Subhanahu wa taala. Ubus bisan pesaingge pasne. Bisan pesaingge hajene teubatan de gentian daru kenang hab. Yayin pengurung Allah Subhanahu wa taala sehin ide kampunan dukka surga man Allah Subhanahu wa taala surga le ini etine be palasyo le atau be bulak le atau ini samen lai dalam surga le itu bisra ni alai pinne etine me boy maglabe be glebe naman lu ne kelumain surga nun ni ane luma ne samen hinang Allah Subhanahu wa taala ini kereban etine ngabe me bekas tete surga be sana surga bekas tete ye piha mala ga bekas bisa sebenarnya surga surga ga berapa bekas kita ko itu bisrahin nian siam puduk siam ini ada hatus ini kapan bantuanin siam puduk siam ilai pinondo ini ga bekas kita tadi ini dembu ini metusin nindo ke men kita bang mahabin eri dembu anu so siam puk siam ini lagi konte bang ini kapan mele epe ngatuan usai pengurung Allah Subhanahu wa taala si manusia etin taubat atau si manusia mukmin atau si manusia dalam surga pengurung panghanda ko ini pangaganta ko ini tabot pangagan ko ini tabot si manusia pasik penasik dalam surga yene amban etinen manusia bakas magduruse ubus magtaubat siya atinen papalik sa tuju Allah Subhanahu wa taala dan buwa amman lamod siya lai mang dalam surga ne te pengurung siya wa Tuhan ne surga le sabi natin mangkarnen samian biunen etinen seluy amban dewa di samen buhay ila dalam surga. Ubus ini sahabat dari madrasah men khalidina fiha tatap gene seusa amma dalam surga ale kita tatap di Allah Subhanahu wa taala ini sahabat na itin ini pa ini panagama Allah Subhanahu wa taala sigit ini insyaallah mukmin bisan kita bihatin dupang bisan manusiain magduruse bisan manusiain kamali Allah sagam sumegwa da na pikir te bihajna kamali tanbi saya pikir sahaja kembali tapi pikir itu mas haji kampuran Tuhan itu kita importansi itu nentu sahidan tu pas ada atik dia petatap dalam kekembalian dah dia petatap dalam kesaan sumegua bang mia kembali tapi pamanti barantam bi because masih kembali kuat besarnya yan asal dah kita bereng dah kita bihatin be pasangaran tapi dah pe grabehan tapi dalam segi desamian makin tinambal bang suwene atinan sung mati ni sa grabe kay sibai setiap-tiap teru tebede tesa tebede penalat degi tebe telesa tebede tinan pendiba jadi kok tembe so ne gitu meli tambal so ne gitu be tinan nios farmasia pangini tambal pende koken para sana ini nus inin mian ete besar Allah Subhanahu wa taala sekalian bi mian sali do mukmin duk sali do kafir bek dose magdose nusemen tabik te besar ko salawat yemen mukminin kay nemono mukminin gay ngenzina mukminin gay mapate atau gay nang kawgan sumegua pegdusihannen ko dete bisrate mian dembo parkalamian pegdusihannen yeyen makesek surga makesek narka pinasek Allah Subhanahu wa taala tawud de si elaw kaya dalam narka jannam mukminin sabab ini bakas dela nage pereng ngotop misal ko sa elaw si waktu kelo misalnya ubus wasari'u ila magfiratin bang nekam bakas tersabe de laten biusa dane pinte patala kita menengkeu me kabayan meruda bang ne bakas tersaten biusa de laten bisanya dia kita betu si Saudi Arabia so ele si Pilipinas sa mena lai kati kita di so ilai si Pilipinas do ilero luma-luma ni besong te pikir te sa amin au ele pinasa sa amin telefonen sa amin anak-anak sa amin kinakan sa amin keluma ini tadi itu ini si kepak si dunia ini mabut buset itu 7,000 nggak penting megara betul satu mega ini lah isan ini lah atau ada nama mas masuk itu si tembuat ini nasi samian ini ada kita pas lelah kau boleh pas lelah itu atau miskin atau asal miskin tetap mana-mana nah bisa ambil akhirnya harus pindah tekelene samian nih payang nih kan so bang na telasate ni sayen pek esa ere pek dusanten bi me ke ulamaanin ke mon makaka
Yes, pagdusan mu'minin kaya mu'minin ko tibis ramian. Nige, yang hinang ini me. Tibis rate me angay. Sumaya say pagdusan dilla ni sa. Pagdusan mu'minin, tinan magdusa siya kamali sa tuju Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibisan nusang ningko sang agin-agin iyo pa nasibinasbi, iyo pe tinan masa-masa ngantara musab na pereg no masa sa amin, iyo misara me pinitegtang lai bang namin sa amin magdusa lai mu'minin si. Lai pagdusan mu'minin tawad si tuju Allah subhanahu wa ta'ala siya. So bang bisara bang mejele, kuti bisara miyan tinan asal liang tu si kam sinin mian liangin niya dan buat tapi aman kam pengenjira niya so liang kita menang kita may sempurna sinin niya buat sa pengenjira atau ga niya kita menusa ng sa niya ga niya aman kita min nangkyo ga niya aman kita min hindi mapate ga niya aman kita min magriba ga niya mu'min kita min ito rin tinalo kita min Allah subhanahu wa ta'ala sumehuwa bang della tebi kemen tel bisara kemon kita mirin bikina minin bisara ko na kami nastel bisara Tuhan inin tiya di bisara Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bisara Allah subhanahu wa ta'ala hangkar ini asal kemon kita mirin al kemon kita bikina tiya bisarahi wasari'u kemon si kemon mukhatabin dumen kafir dumen isine Arab dumen yakar dumen wasari'u ila magpiratin magdairai ka am magtawbat bikina magdusay ka kemon manusia pero Allah subhanahu wa ta'ala wala sa si kemon kita asal daga mandara asal magdurus kita sumegwa bisa kita magdurus ihang ka dibisrat bisuwe kita tina magtambal tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus mian pagi magdusa kita magdusa kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala kuinge mangkin kita lumuas atau kuinge pagtambalkan bi atau ini panambalkan bi sa tibin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini panambalkan bi sa tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini penihatan bi puasa babian pagi magdurusa kita bi ini panambalkan bi atau penihatan bi bian supaya kita bi tahala dusaitan bi amban Allah subhanahu wa ta'ala pagi sa ini tibisara wa ina sikita bi etira in kita bi ine mian magdurus sa niya ubus tagna wasari wala magpira kita natagna tambalin magtawbat tuju Tuhan natagna magtawbat gepere kita magtawbat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus bayuan pagtawbatin ini tambar na buwan pagtawbat so ekka bayuan pagtawbat kuinge bayuan pagtawbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa bis sayyi'ata al hasanata wa tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ko te besar lumian tinadaw kita bisa tuan bisa antak kita do supaya kita maghilang yene abang niya bakas kamali tebi hinang tebi kamali tuju tuan duse sumegwa mian bunglawan tebi rukinang hap pega sabi tamhuha ye hinang hap lay bang ne kita was magdusa bu hinangan tebi hinang hap bini mian pasew atau inanan tamhuha wa khaliqin inanan kemali ilay wa hinang mahap lay bang tinang ti mahapin bang bakas maghinang kita bi hinang laat ubos hinangan tabi hinang laat tahala hinang malat lay pinunasan wa hinang mahap lay bang kita bakas maghinang samian ito tabi saraman bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito tabi bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian ubos nagkahinang niya dan buwa saya lahat ang tuju Tuhan ubos bangkyo makipaghinang sayin lahat ubos sinangan nuruk hap tahala papas magtaos papas magtaos
Mus mula-mula ini magkapasihin si Rul. Indama kita menikemon, Stick para gusto eh. mag-stickpar sa di pa, mag-stickpar, ini pe. Mag-stickpar. Mag-stickpar, okay, si Malik, mag-stickpar, ini pe, dembuwa, pen, Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law anna nahran bang pin sebab hadis ini masyhur hadis ini. Bang pin buhain piu salawang di babi adikum. Bang pin na buhay upama piu salawang magseloy-seloy pisiluma bisa miya. Ubus buhay ele pergi ele si luma bisa buhay pinta na besi na luma ate ubus si harapan dan sayan na swimming pool ni pinta ni pergi mencari buhay piu duduk ke masuk pinta na swimming pool ni ubus swimming pool mana tak lupa kita pala kita pi mandi dalam swimming pool temian min lime si dalam ransangin dalam swimming pool mandi min lime na pinta bisa min lime haji seru. Us hal yabqa min taranihi syai bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang pende niya amban ka. Niya boy piu lumami magsalwi-salwi. Ubus mandi kam piu sila mo iyan sin elo kan sange min limi haja. Niya pende tep bil urbi atau gani. Hasil piu ko. Piu ko mali. Gana niya tep di. Pin masawatin la ya Rasulullah. La yabqa min taransi. Yatin enggak ada pende niya tep di. Esa min lime. Bis na min tete kau mandi de kekuhapan. Baka selut sengay min sama mandi kau saung-saung. Ano ni? Kasi min lime. Padhalika mathalus salawat al-khams. Demikian pin Nabi Muhammad SAW ko pin upama sambahayang 5 waktu. Bangkam pin ng bahayang 5 waktu si Nelok ng sangin. Gala tahala, gana tebiluud atau dosa aman kamian. Niyan ang bandela tebi si hine sanan bisra tebi mupama niya telesate di samian mula-mula tambatan din sambahayang 5 waktu. Bang niya manusia megdusa tujuh Tuhan 5 waktu lay mula-mula ito sa ano panambayang ini ape munas tebi ini dosa tebi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian istighfar. Sekarang aku bersama si Malik Mian, tinem bertobat, ini mujarrad ini berzikir kepada Allah subhanahu astagfirullah. Azkar, istighfar, tinem bang niya atet anu tebi, mula-mula si della atet bitet magdusay. Bisa desekan. De minute da peabut tebi dalam de minute tuk pagi abutan tesulat. Bang niya bakas bisrate be della atin lusati be della samian adella in be pagdusain ilo pagi ilo lepe atinan pali istighfar della mentos mugulawante istighfar tu Allah subhanahu wa taala mugulawante bi tu Allah subhanahu wa taala do istighfar yene mian ene disati bele ubos po sambanien ekap istoran sinin dusehin duen ginis dusehin duen ginis Suwe, mian agak sakit juga rukun tim absen kero apekat pengajian dan bisab. Insyaallah semana balik. Dusain dua yang ginis. Ni apen ne dose haje, duk nia duseriki ine empurin tus istighfar. Duk tus sembahayang duk sedia pembane me sabga bete mote mian bisrale kemon ine empurin sit. Bang inampun keruse dusele kerue atau bang duseriki haja atau bang duse haje ki haja. Murah-murahan tu saya mana balik pergi prinsipok sibuk nang buatan kita bi dan bang mia do pengaruh na betul tur bi duk ke Tuhan bi bang ini tawang nen dia PKP us besar bi do bang ini tawang ten bang kita bisa ki do bang dosain bang ingin lain yang punin si istighfar lek sembayang le bang dos hajar bang dos sedikit ke murah-murahan penabot ti bisa Allah ini Jumat balik duk bang pa ini sa kita bi pine tinen hinang Allah subhanahu wa taala ini si gusi kan tatap dosan tebi niki pege sekan markat Allah subhanahu wa taala sumegwa bang pege pinatata po ini si hinang ini pagritaan nen duk paghihinangan tebi ini pege sekan tebi surga na tawt sa kiamat hada wallahu alam
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.